Beliau pacon luka kubur korosong nan. Kaskul moco-moco watch meban uyawi. Ong kubur koros ta korusien meban touta pacota. Bil tayang rong o masanih bil kelang. Kaskul watch mesudaban rai pan moco-moco pan uyame sawas. Ong komuyong ay nan iraira nan so magjail. Kach pacho lale eka sambal jailan mangi weweki. Song toto makomuyong ay sa kincha weweki. Heri nan kaskul moco-moco watch kom kanangamayang yang nanchiyang kanagela weki song mau kin mimini mulan me koros. Her kaskul watch eka sambal weki kichail korusian may ditawan Jesus Christ ran watch. Ginuit taken itawan taken emen aramas. Niyan so magjail kotoren kauno o chaptay tawani. Amuna chay ban tolay men ekshakawewe maban kaberen aban mau aban sawas ongkomi so say bilban sawas ongkomi nan omikakerta and we SSLA KKyangala Christ nan sabol maway we are lesson kasampal aban mimini lesson kay aban ken wiyawi ni silkan koros kom ken pachota yang pacheng kalok limau koros ri iluka kubur koros niyan so magchay bangkin tola kompilyang pacheng pokomuyan kak update na newe lesson kan muna sa bantola ipagitak chailan ne upana kabagap chaile upana coach manaman coach labalap kalanganan kupromi nan clock watch wasa sore level manaman kich e upana sangye i kabagap ki revelation na umimasen o ikapin ki ang kumimaing sa amin advance tama kom kachin kau no po kumiyan kachin kay priti lola naman ki wewe kan maing sa amin tuwan umimasen masani wan lauta na cha siya sela umimasen te niya cha sela umimasen ay wan lauta na we san salataglanan at saylok na nachuye papakomi sa luka nga naman sarawian kaway ito kalwa eupanan nan clock watch lao yung sagla kaskul moco-moco watch sa pelian tatawakan naman chidio koros kim manaman memiminan mo rin Jesus Christ o sa kasamoy komi yan catch o kawait sang match patola naman rin Jesus masapag mabugat amen amen makayang kilgilang makayang pachayang ansa watch amen lugoy komi chayo banan kaskul moco-moco watch kaskul watch uya kaskul magasambal boy ki epitata peker ma Christ uya yung gajayla ramas emen me chapiatar seilogon maur watch te wasa me gajayl mimiran watch sang niya chayl pelata itawen o sang niya chayl pelata kayang memen me pegari gajayl soto uya maur yu magajayl pain udacha pelaneta abo uya peker yu imakareta kasambal kechailan kak wewe ki niyan so Christ masani kumail koto itaweni komyong ay nan ititawan Christ en ranakan te parakan magchami milale rano wa kasambal komyen wewe ki meniata ka magchami milale amen ri achaylo rala ben rano wach edan bugoch magchay kas school ki come follow me Jesus masani kumay koto itaweni ela tak kumay koto itaweni edo pegar watch toko aramas koros amen supplement Jesus pegar watch toko ikchaylo tamang chayban sawas kebena point chabayu yung makaratapan mocho-moch kanangaman nagla the four calls of Jesus isa sa mga karongayer pa kayo ngayon kom karongayer at magasay rong pegarin Christ wiyawi pakeo me vegari kchaila taka payu mie magchaila nana mangi niyan so magchail uya supplement coach aramas amen ni chaiban tulang nan kayun taka mo na chaiban kay tulang nan kayun taka imen watagang child a child text tawasan watawat me ban chiang emiminan romaon matura laut payu Irajigay sa kuwalu koti. Ay banwata ka masani raneu Jesus kach kola. Tonaror and len kalili.
Kachin masanih ata soset riamen. Prianeu Simon matan ki Peter Orie matan ki Andrew. Ira lalait ki arawuk nan lew. Jesus masanih yung rakuma koto yang yela. Iapan pataki yung kuma tuan laiti aramasakan. Niyan sawoche ira pulikiti ara unko o yangala Jesus. Ni kachin tolu lasang wasaw pil masanih ata pil priyan same so son na insabetu puchak riyamen. Ira yang arapapaw mimi pon warrail poch onone arail unkay Jesus kachin malipira niyan sawoche ira mentakila samaraw o warrail pocho ira yangala Jesus. Magjaban kalang wasan watawatach pegar me Jesus wiyayang priyan riyaw puksaro masanih me chebin chuang riyamen amur riyamen magjaban kalang wasat chuang rail nan songon wasa riyaw wak pesang o tamara wiya ekis wak pesang chebin me chuang rawiya lalait me chuang karyaw rawiya uk wak pesang tamara wiya o wasa maramimi Apsong yung metuwaban na Jesus wiya wasat nan watawatach ye Luke ima wiya acha il topic Luke ong irail me paaman bugat magjabang kalang response te wiya penarail sapang te wiya pentamara wiya niyan so me Luke watch leleng rail wiya me coach me mau pagchailan ka kasukul sang niyan so me Jesus Luke ira masanih kumail koto kayun point magjail bang pagkata ewiya point yung gijail koros chep sang lale me chapiata jail mauriyang kauno te magabilsay mauriyang kauno kakak chep ranwach. First point the kayun point sang unbeliever to believer te sang me so poson te say kitawan Christ ong itawan Christ te poson la Christ I kayun peker makauno kenuya kayun peker and we have peker ong maur sojuk. It's a call to salvation. Puksaro ka wewe yang gajay nan Romaon matu. Iralaw tayo sa kayo rajigriye sa kwalu. Jesus masanih kumay kotore kumay koros me pangatar o chow kilar amay men wisengkan. Nan watawat magjay siyang kanan Matthew payu. Sansalang gajay me irail me paman bukat. Rawiwiaray totok. Aray totong ko mawiya aray totogan ran koros imawiyala aray maur. Tama Jesus masanih kumail kotore kumail koros mapangatar o chow klar amay men wisengkan. Hey? Matu sa kayo sa kwalu. Kayun peker nan peker payu watch tenan taken peker payu ma Jesus peker ikachalale kachail koros involved teminan kayu watch. Chay koros kosang ni soposon tek chay koros mas kajay sudo memoriang kauno abran watch sang ni pasapang magchay wiya ong peker watch masanih kumail koros kodore. So first call is a call to salvation. Te peker kayu ye peker ong maur sochik. Makamoy Christ on maur kayanger ala peker watch. Jai sudah ba noon pagkapag pegar watch pwegi kamela lang mangayang o sansalayang mechocho. Pegar kayo unbeliever to believer. Te sudah solang ong solang. Amen. Karyaon pegar ye believer to disciple. Sang believer to disciple. Kalang so day char ka dyan, so lang la to koto cheren Christ kita so lang. Karyaon peker magkauno kubur kita Christ malabay ka long lole. Malabay ka sang nan so lang ta poson ong warakan Christ. Miya labalan wak pesang miya nanpungan so lang o wiyala warakan Christ. Amen. Nan puksaraw ya kawewe yang ka me ekriyamen ma Christ pilata me yangi wasak koros me mimiye. Amagaban prala o watak puksaraw me pokon me chocho megan SAE megan akari megan ye yangi seli ekaipak.
me agreement ma Christ pilata and yangi wasa koros me akin kachlaye. Yang involve yang kelang ta me uya yang experience ta me sopay ye disciple. Disciple we ki work in Christ. Niyan so maga work ang aramasmen, taga friend ki aramasmen, aga sotamen may tala. Wasa me miye kamen miye, makalimbagong. Wasa me kola ya kamen yangi kola wasaw. Ta me kang kamen yangi kang. Ta me uya kamen kala mangi kamen yangi uya. Song koros me betata magmagit. Kamen yangi pacheng. Pweki work. So coach, the peker karya watch. We are peker on itawan Christ. Niyan so ma Christ masanih come follow me the kodo Idawehniehdo. We are peker yung makasambal boyki. Niyan so magjay solang la. Christ soto kupur ke jailan mimi chanan taken solang. Soto suwat solang. Pwede solang me ban richngayang ukte. An so magabetolong nan maurin solang aga onopenger maur sojik. Ap Christ soto men kitan betolong che solang o masel kokola soje acha reward. Pwede nan acha ban itawan Christ o kalamangi o wiya songkan mawya acha assignment megachin kosonet kitan wiya nan song bugat chorus comes our reward. Iwasa chail kacheng ban ko sangye. Amen. Iwasa song kan magjail wiwiya ititawan Christ ay iwasa achail reward pan kota sangye. Karata Christ sote ichargi kijail and wiyaje solang the son rong. Egubur kijail and wiyala warak kijail and warak yangi. Paul ko soya kamail kalamangiye tuwanegan alasang Christ. Hey. Eri ikayon the karyaon pegar mo na Luke 2:6. Luke 2:6. Jesus masanih yung rail memen Idawehniehdo. And John machay kila peni kapay kataye lopo ran koros o Idawehniehdo. I karyaon pegar. Pegar watch o ya pegar me chapitar kay kayana yung kajail solang kajailan kalamangi Christ kajailan esetama kupuran coach po imagjail anana wiya imagjail kaiten men wiya anana wiya. Amen. Eri ikaryaon pegar match sang believer to disciple the sang solang on work. Amen. Eri work on Christ im wasach mentana Luke 2:6 kecaban pulikiti chon machay kila is kecha chon machay kila isana chakan chon machay kila tamak jagan parangi chon machay kila lel song kan me soda suat song bugat Christ men kechailan prioritize kupuran coach wasa niyan so magja lel nan pointeu magja chapter prioritize totogan coach sang insana cha agaja mimir nan taken discipleship te nan taken work pwede work work imakaban kasampalagi. Amen. Eri karyaon taken pegar ma Christ lukulugayang kajay solang lale makomi apchen mo itong lugayang Christ ang maur kanane sa magaidekin iche taken mo lalasang karyaon take mauki o kuburgi kajan toutasang nan solang toutalang nan warak. Hallelujah. Kaslu and taka and pegar watch ye sang disciple to fisher of men. Kuburmak sang disciple sang disciple to fisher of men. Kalang disciple men and Christ utan pan kalamangi Christ. Kajayil wewe kame and Christ ministry me we samba sombar sulu. Soro ray. Egay kachayil mamauria nga kauno leler sombar main silisak pa isak tabil riya isak sama ta isak sama. Ab kachayil lang and supplement Christ ministry me we samba sombar silu effect o manamanenda me kachin wiyata lel ranwach. Aniyan so magjawiyala work in Christ
Autan same expectation me Christ kachin uya the coach kasaksang Christ ay ma Christ pil kasaksang gajail. Hallelujah. Third call sang disciple on fisher of men. Amen. Niyan so me Jesus malbe Peter sang nan lew. And malbe Peter tene koto yang yela te Idawehniehdo ay ban kasuguli yang uk tuan laiti aramas. Hallelujah. Jesus mangi ma Peter ban yang yala ayan so maban kak esela. Peter kelanger manaman. Peter confesser me imedeban to salvation. Kateteyer me imedeban o Jesus iye coach. Ime sabulman coach yeros. Ap Jesus esodey targita mo. Masanih ni tawan paban pataki yang uyapen eban laiti aramas. Now, ma Peter sodok yang itawan la Jesus. Esodoban ka quality uyapen eban laiti aramas. Sodo wegi yawan warain itawan Jesus. O sodo wegi yawan magakoletier. Ap itawan Jesus wholeheartedly nan mong yung unsak autan kasikpen me miayer one tatok miayer seikom may bang kola laito proto sodo seikay sodo me ban men kay torey apnian so me bang kola lait proto seikan seikay kan imawia ay reward seikay kan imawia kapaypay hey arwasat kasilun peker ye isang work in Christ on son light yaramas klang makaban work in Christ batch in Christ tama John 15:16 son Isaac lemau irejik Isaac wono masanih kaiten kumail me plieta klang pegar watch kaiten kichail me planeta nan son wono paisak payu kawewe yang kichail me inang watch kaiten achail ewiya inang yo me pasang ren ngayon saraw isang ren kauno ngayon saraw pullala child pagjailen ka koto ren kauno pegarwach utane sang ren kauno o utane tokay ka child o utan mie taken pegarwach son isak lamaw rajag isak wono masanih kaiten kumail me plieta angay me pil kumail ta o nan pilipilwach kasaleta nan masanwach kasaleta purpose en pil ka child ta Kalang masanih yang rail, come follow me and I will. That's the purpose of the call. Ikaraben peker ma Christ wiyayang kajail. Peker kajail, puen miyawa kajail. Tene kabani Idawehniehdo ay ban pataki yang uk tuan laiti yaramas. Erma pataki yang uk pataki yang ye tuan laiti yaramas ma iese light ay absodo gola light. I wewe ki o ayese light soto uyata mekoch. Hey. Ibangak suway kiseli yawan ay main light aparama soto ban kamelele ye sang ay soto logaya ayap kola light ngay wato mam. Imaramas pang kamelele. Erwasat kasilun peker uya peker yu makasampal taka kasilu ya taka yu makasampal boy. It's a call to responsibility. Uya peker yu me Christ kachkiyang kachail achail assignment. Ima wiya assignment in solang koros to become a fisher of men. Whether so delibil nanom wasan tatok, nanom wasan school, nan imom, nanom wasakan magagin yang pacheng kamatongkan you have been called. Utan pegar watch tokay kami. O pegar watch tokay kami pakan kakuyala son laiti aramas. Amen. Ernyan so me Jesus masanih John 15:16 tane kaiten kumail me plieta ngay pil kumail ta pagkumailen kak kapareta wa o mailen kak kapareta wa me chocho wa me pachapach igaburan coach on kachail esote yatan kasampal yawan waray na chay solang awi magkasampal yawa child. Hey? Ari kaslun pegar match. Kapayon pegar o kalaslan pegar doon ay sayar me ban moch. Kapayon pegar uya pegar yume inenen kasampal ima uya lasen pegar
the imawiya lasin ka kong yaten ititawan Christ yamune ban kawewap. The fourth call is fisher of men to disciple maker. Kalang kasambal kajailan esse laiti aramas o bilase preserve aramas. Kasambal kajailan esse laiti otomam o bilase apali puen kak sorte ola. Christ epekeri me ekriamen kace kakairata warak makowa warakamen. Amen. Kaban kakace kakairata warak makowa warakamen. Tuan kosoy magchay galap winta. Chay galap kosaya. Kasuka kisaya ki aramas megot mesoto konam. Socham. Eritama kowa imakaban kak sawasaya ka mechekan. Makowa warak kaban kak kakairta warak. Magaiten kowa warak kaban kakairta kaiten warak. Amen. Jesus Peker kapayon peker kalaslan peker kawewe tenabil tuwache kumail kasaleta mail wiwiya maukan. Amen. Pag kumailan kak kasale yung meche kan tuan coach iya child puko fisher of men to disciple maker. Ebilsan salang kachainan matu riyesak walu rejigay-sak tuwaw riyesak walu rejigay-sak tuwaw lal riyesak masanih kumail erkoy wasakoros. That's the process. Kumail erkoy wasakoros. Kalang fisher of men iya puko kolawato aramas. Go and fish for men. Go and fish for men. Kumail erkoy wasakoros o pataki yung chon way kan koros. Paran wiyala ne chon patak. Pabday sirayla na marin sam o sapulime o ngayon sarawi. Wrong. Disciple making. Kekaling kiyong irail ren pay kiyong mekoros may kosoniti yung kumail. Kumailen esse puiban yang kumail anso koros lelimun pay kiyong mekoros may kosoniti yung kumail. Tanda kumail kekaling kiyong irail. Di cara ja kekalik. Mangi kaban kekalik yang rail ni lokaya o bil kekalik yang rail ni yom wiwiya. Song kan magawiwiya. Emanolan coach tana you lead by your life. You don't just lead by your words. Kasi man lead o kawait sa niyong lokolokaya. You lead with your life. Dari image i kabayon call te taken peker ma Christ wiyayong kadail from fisher of men to disciple maker. Matthew 28:19. Kayong tumoti payo isa kriyaw Paul bil kongongo ke tumoti masan watch pwegi tumoti pulopul o yangi Paul chapiata totoken disciple making niyan so Paul wiya lalay tiselia ramas wiya puko o Timothy wiya mana ka pulopul men makapo yang yangi Paul o niyan so Paul bil kongongo yesmentang nan kayong Timothy bayo sa kriyaw tan keter maitong emanan mamahal genuk pwegi om pulopul apken wiya men kalameng ye ong Israel kan me poson niyom kosoy niyom chiak niyom limpok niyom poson o makalagal. Iban biliw ka prayang tana. Kater maitong emen en mamal genuk pweki om pulopul. Ap ken wiya men kalamangi ong Israel kan me poson. Ong Israel kan me poson. Weki Israel kan meke laitiotor. Amen. Israel kan meke melan kakairatanan maurin solang. Ong Israel kan me poson ni om kosoy ni om chiak, ni om limpok, ni om poson o makalakal. Amen. I process watch the uyapen i taka watch magchail panlel magchaiban palil lautanan so chaiban kin matamatawa mechaikan kaiten pain kichail. Eri i kabayon taken pegermech met Timothy alesang Paul tuneban kanayang magit wiwiya limpok en kak sonamau monaramas pweki Paul wewe met Timothy wiya sawa sa aramas kay naboson la oporan kak kairta aramas sodaban saulang che ban saulang la
Eban uyala warakamen. Ebilban yang uyala son light yoto bilakay. O bilban uyala son kakairata me light yoto. Riban bileuche recap bileuche ni mochomot kabrayang kayun take nan 4 calls of Jesus. Kayu sang unbeliever, ong believer. Te sang sodoboson, sodosolang, ong poson, te solang. Karyaw sang believer to disciple. Kalang Jesus sodogubur kejailan mimi cenan solang. Kodo corong-orong yang cepat baca yang suya tamegot. Apa kubur kejailan uyala warak men sodana na baca yang krubiu puan efektif. Warako miya relationship. Imatan ki ke warak. Ari kubur kejailan uyala warak and puapan seguli kejailan. And yan so may seguli kejailan ro nak in the process of discipleship. Kejailan ban uyala fisher of men. Pagkajay bang kola uyang meche ikan dame Jesus uyang kejail. Ma Jesus agar kejail to. Akjay koto kejail uyala awarak. O kejail seta kamau ben mimina insabol me way. Abil bang suguli ang kejail pagkajailan bil koway. Ime ilaklapa masaninan Matthew 28, 19, 20. Kumail koway. Ime masanigi ilaklap. Why? Pagki Christ kupurgi kejailan kekirtanan take. Hey, ari kasluwam call chay call sang disciple te sang warak. So tumaw kejailan war-warak ije. Paya mau kejailan miyawa child. As fruitful as he is and still, bil mau kejailan bil fruitful. Sangat jani chapi yogot kupur kejailan yaten fruitful and multiply. Nan achay tatongkan. Eri kabayu the fourth call sang fisher of men the son light di aramas on disciple maker. So day char kejailan wiyacha warak. Kejailan ane wiyala son light dioto aramas. So day char kejailan wiyacha son light dioto aramas. Kejailan ane bil esela kakairata aramas. Porque the process goes on. Niyan so magjaban Israel kan magjaban light dioto chay kakairata ulel 1 point yung magjay bilban solami te Israel kan magjay kakairata bilban alle tato ko bil wawi same process. So it goes on. Kopkopuruburu yang kokoway. Hey, are one chocho and magjawatong nan Wayne coach ay one chocho magjabil kasik marabil ban yaten wiyata kokola. Eri ni mochomoch image me kasampal kejailan wewe kepene discipleship orapene ta weapon kakairata waragan Christ orapene plan in Christ plan in coach on kejail yang muna chay ban kirta yang muna chay ban uya chay totok o kaim sagala erin moch kalangan en gubur goros mie lesson me bil koko tomurun me chipaki komian bil kachta ban bil aban mamaula ban kautial kan bil ban koko tomurun match karata kon komi bil yang kachta murun match o bil yang pacheng yang rong poeki aban uya men sawasong komi lesson what sotogun koko ta anso kor se apchen kap apchen koko ta karatan ki anso mau hey kalanganen kubur korusian o kaunon gajin kabeta sabul memasen nan mong yongun kecai korusok cai kabagap coach manaman kalanganen ir sabul mong memasen seronger taken maur taken seilok mesemimil ale emenemen pain aleyer o seyer menia take me patpachol ran watch ma solang te uyayer warakmen te tola ro uyala son light diaramas te kakairatar warak main coach painir mangi asa kabagabgi manamanen masan watchen sukot yang nanach mongyong and so segich nan at assignment purpose me sayan ke main coach labalapos and multiply for the kingdom's sake kalanganen kubromi kiyong magkapinglingan wow pwede sarawi and burong komagalep ni manamanen maran Jesus Christ in